wo sakra wadwe free ubone na wo sere Awurade bone fache na Awurade do bone che wansa na mpa mo na entra anya na Yesu bie na ye ne bonye fonti ne obaye oba so obaji ye free ye bone mu ana me boa no kure according to Matthew chapter number 1 verse 18 sana Bible ka so ba ma wa turu ni Yesu asjem so no ana obaje ne mai fro afri won bone amen amen Yesu mo dan toyen free ye bone amen we ya na adwuntufo ya begina o de mo ja bia to me oni ni adwuntuni nso yaka wutire so oni ni adwuntuni yaka ya beja bia me na wo bulu nyonko adwuntuni and the Because I'm preaching, people to get a lot of in and out. Me go some like one lot of I will go. Me will all fair wa. Of woman when I'm numb. You can't have me as a matter. Yes. You didn't not tell you when you have a career to the deep on you was mass. That time. Then we are never know who's a good young man was so good and was so good at this army. Get up, man. No one ever heavy. O go me ya dia jo wo so no ope yes to wo 2 years munyu mu a ma wonyu nto no ene Yesu asempa no ene le fa sana na Philippians kasa o se bo ma atwa e wo Yesu Kristo mu mo asa de de pro mu ada na wo twa me honyu na so usuba ne nyum no mfa wo ka ya me ho asem na so wa bra mo ne nyame asem no mfa Awurade nkai amen faithful prayers change this destiny yes but I'm again Awurade ba sa wo sobe amen na the only answer na sobe na sesa no eno nko ne yedi no me wie sisi a emreme hallelujah amen Isaac Bible say Genesis 25 verse number 21 ene ma tell say na sasa be di Abraham ochi ai na ye koso tumi ye webusuom Abraham na wo ne ba Isaac sasa no abechesi Isaac and anadi ejanu tumi bi edi echi Awurade tumi mpa ho no amen and nanu tumi bi edi echi Awurade mpa ho no amen so go bra magumabwe Somfo adwebone wo ya adwere we
bompai nyame beti ai Gyidi pani no wu ye tuaka ah somfo ndi somfo ya ba ma wa na here enti somfo ndi wonu emu na wonu ani wu na wo ya somfo na here ha asafo pani kakra beto we ndi wonu emu hwefont wonu emu zona pastor a wo penti wonu emu this pastor wo penti enti wonu emu regional pastor wo penti wonu emu bishop wa wo penti wonu emu na wonu ani na wu na ko bishop wa na beka am so ba jraw ababa wa mi so tia wa gengi se be ma bi wu na nkonko wa ne ku agire poni Gyidi ni be be so ma kwa se ya kwa nesi a ni yiri wu na abaye bi wa gengi no wa agire poni ji we de nyekura ya de we mu na bon pa ya wa de hu ye mobo amen faithful prayers changes destiny my no one is a wuse ko jani nti wuse bra taw sha me wie na makase bi akyem me 18 years ni at that time na mo se hwe be kwai afen na makare na ni bani Thomas Koto e wo wose regina ya ko ya kodu kuro bi ne fa wa akyemfo enchi akyemfo ore ya kodu akyemfo ya nuwu ada ade ya chi ya wa ugola na naju ho me da ho sa na me so da me se e mu a mo wa da ye so ye yi amen me so da na papa me se kachi baba me ko tra wa de me nua me ni baba yi ko sa ye ko du sa konte e fi na nso kurukwa de fi na fe to fast for flowers and a private car shim o se kachi e fi we de ka we nka wo de wo na nso wo nkora abrem e na obi e ma wo mu di ye no o de say na ka o hia me ne na da ye mahu na ma yiri ni ba de ko pa samu pele la ja yamba o eh no krepa da yiri ma yiri ma ni se o tira mi ni pa ko a o ye me sa sometimes ni pa ye problem no inse so na yiri me se on sa nyi ma de ma no on tira mi ni pa ko o ye me sa na wo ni pa ko o ye o sa na here o ti me nya fi se mi ana ko ya no da be sa da subure ya no ke kan se hu sa kaje umba sa ho ba ya odi papa ba so mpese mo ya bedi nye no an simple afa no wan na me da na wan na so ni ira na me ni kasa tintin sa bo fo ba do hu so kasa tintin sa yetu se kaji ja kasa no sorry you get it not to go fear hallelujah amen anya kasa tintin oya go pon oya man of principles yana ni kasa yesu se mo kasa ba mo kasa bebre kwasa abosonsomfo ni sa akosi ayi ma no na mi sha na ko na yire papa si dani o me ne ya se me na kira wo na mo wa ya ho ni se kanu kwasa e na Gyidi no so nyai kwasa na me de nipa ya se oye ni sa de sa wo pese wo hu a me mo bi o te se wo abekire wo asoro we e ya asoro papa hello asoro we asoro papa apostle John say asoro we e ya asoro papa Gyidi e ya asoro papa so bi se esumu na o tie mi na o nya mebo esumu ma Gyidi asoro we bia me de nyame asoro fro se bra na mebo esumu Gyidi asoro we amen asoro we se sabre abusia minim se wasu da yesu o da yema apie physical da me sunye o da yemu sa ma me nua me no so timi na ni suo na me de to aso ko sabre no de nipa na mu nye sabre me yere nyam abusia me yidwafo ni ba me yere a na so me yeba ni se me di fie wa aduane bia enso nti gise me dan fie wa aduane ma me yere no me tumi dwe ma sa papa nyanka pafo me no asa be kam tiji na me aduane no mu ni na me ko didi wo me yonko fie awurade nkai amen na anka se ka we ani fie we ye media na obi ase misuza de ti ya wada mandini maya musun sabra ni ye free ente de so anu akọ ente ade ti ya no na me bi su ama de so anu sonfo ni e fe ni fifi taxi
say or shefo. No, so I want 4 years, not a year old. And a papa and a year no so only the Yamasu or Koye tea. And the pan who could shut. What about the mammy we pa? What did you mean and your media again? Maybe I want no one I tell you, Apostle Emmanuel Yawa, Yanaba program. Over the Nosico, Mamino, Gyidi Wenano, your compa, what you know, Munikakra. Ye did ya, Mumma Fire and send me. Ye the send young Papayansa, young Rosso, who be unfound in Salon, and Yenny from Rosso, and rather say, Mammy or Belba. Hey, let me do society, Nipa, no Kosiama. What if you are Opeba? Would you want the day? Okra Munipa. Obiba who Jojo. We are Prapra, say gentry. Who Muba? Who Pasa? The bachelor, they are wearing an agree. And yet, now, and now they who could die, and yet, and now, one can have one more drink. I got you, was away at the cow when I mentioned so. Yes. Hallelujah. Amen. Yeah, yes, I know my mamma, not pa. And then mamma will fall. Jesus. One coffee trip you. And you can't grab it. Amen. You could do empty. And the other, and you, and you know, but I am on the Murukum Yamite. Simon. On the Murukum, on the Murukum, Minam show. But the Thomas pick up two. The pick up two. Pick up these are white, my team and Adakari. And you know what when you come Panima or the country, anyway, rather than walk to 1 hour. What for 1 hour, nothing here and then, and the rather so best on Sabri. Don't you me? This is how Amen. We know we are getting past it. When I'm young, when I'm whooping, Syriana, Fena, yes, I will see. Yes, I was from Gentia. Radin your waffle. Amen. Or may you come up for. Amen. Radin may you team up. Amen. What did I want to say? If you be a net, didn't be poor, one I am on canon wood. Oh. You do be and not from how. Yes, yeah. The same I'm ready for the Amias of Apostles of Pamato as a woman who may or more would try. Now, you've been there, Muno. You've been there, Muno, and not from how. Who say, yes, you say, I asked you, resign. You could really feel money at Tayamua. Yes, of maybe and then as of maybe experience. I hope. Radin a waffle. Amen. Eti ebi a mo ma ye nyondo o mo asa o nyesi ka ma ye nti Awurade Isra se come here say o mo ni sika wa asafuru mu no adwuma fo no ya dwiri ni wo sa fo no so ya dwiri ni wo so ka ya pone ma ye free asase ko sitiri me ka hu bi wa ko se active apostles Yehova bi esika wa ye na ye didi ko. Na so ye ni no dane be yesika ni a efe. Na Yesu se esika fo na
na so mo ana de ko so ye de wo haw ni amani o mo ana ka ye hu nsambone bani lada obi o nya sika ma bani don obi o nya sika ma na so ne pa yo gbo ma wo na ma wo da so te wo Oh yes. why obi so ma sika nso ye owo obi ye wa do ya kese na so obi wani guase obi so nya hwe ma wo na so ne pa ya o ma wo no e ya sam ketwa te mesramo me pamocha se du me na da me say wo ko dru ba bi kra ya na di fo bi kra de awre ho so mu ko sia na sa burochi ni ba ko pe ba o mu pa ko bia se kibe na samwasi ade sa ko so ni sa burochi ni nko ya mo ka mu go so dem wo de nyame ni mo bi ni ba ko pe ye be fe na radisha ye be ka no wo so ma ka wo ka bia na fe wa bre kra obi tumi kyerɛ sign bi ɔno akɔtena si dɔs dɛm mi akɔba nka esi aka meka ne se ɛɛ ho nanso ma meka nkyerɛ wo onipa a woyi edie ne wo nsira ne ni hɔ no woyɛ dɛn wo nsira ne ni hɔ woyi edie ne ni hɔ ɔn sɛ aburokye ni bi osikani bi nti wuni wuni adi fo mu nkyɛn asɛn wani egu wanya adeɛ sɛ mo yɛ na bɔgɔ pa asɛ last month ɔkɔ. Last month ọkọ yẹn de wo ko fa de twira won so de wa ba so me mensa me na me ko se twira ya de ye sika won wo fi abure ka bo wo tiri so zamfu na wudi ye na no twa huro de e de me ko ye nsam na nim yo ba pa ke ka si won de wo ko se me a kire wo ko ma si a kire aba ne hu mo bo amen masa wo muna kura me ka kire wo te ka no pina so wo muna kura ma ka kire so fo ka Shaka Yesu Kristo di da. Amen. Na sa wo na tu wo bless you. Na sa wo hwe nyafo di ya. Wo nyame be sira wo. Wo nyame be mo sika di bia be hwe wo. Yes. Ana no bani na je me kan so. Bra na Yesu Kristo di Yohane ho adanse. Asaba no ka je Yohane se shafo. O se mo ko ka de mo te ni de mo kira dwom. Se wo ka sempa no asa edifafo ahuade. Ebuafo asotnante. Na waka se mpona kire hwan mu hiafo oso waka se mpona kire hwan mu hiafo oso waka se mpona kire hwan mu hiafo na sikafo ni o tepe ebi wo ho na sikafo ni o ebi wo ha no waka se ye ka se mpona kire sikafo ni hiafo oso waka se mpona kire hiafo yes enti se wudi odifo wo ya sofo no be se wudi ya ma wani ko hiafo na hiafo no mpa e bo be sikafo abehwe na sa we wa dwene se enyafo no ha adwen wonu so ohia so no na me so bola de ka ohia makasa tenten ohia makasa tenten nti oba wani mo be kasa saa na papa wa hwa de ho kwa be yi ti obo asema no kokko onu so na wuyi edin no e wo de ho oba kan nsira asem bi atrawo na yakobon be tro ma ohia bo sikani ba ko ba be hwa wo kwa na ina wonti ma ni hwa enyafo no ye bae wonti ma ni hwa enyafo no ba wade na wade be ma ye wo hunu so yo hia ni ne no otena onyame be sede ni onyam se ni fo nya fo bebre obani ma gu ase wa asafo ma ni bi anim because na onim se be du ba bi ama nipa bi aye ye da ena anyame peda no o sa fe de wo sa ekeka ko wo sa ke sa wo de ba bi abin ya bin kwa wo mpe de bi be yi awade fo ye bo ni amen faithful prayers changes destiny. Yes. What is for? Do we have a damn no? The enemy was a fire and no fire. How are you here? Sikafoni bi ba gugu ni mwase. Sikafoni bi yo mba say. Baby is you. Omo di sikaba no mo de ka ohun. Say odi o yesikani. Otumi kasa odi boy. We o kitam se koshia. Otumi kasa o kitam se koshia. Oka na wonti ntia oba bi asika kakra won wotui oba ne wo fufuo na wo firi wo fie ne wo kodi oba ne fufu wojimi na wo yire fufuo de na nyade di bisa ha na wo tafre no oba na bisa enkwan na me fa bi mra ta fa bi bra bi wo ya sa oba besia ene onfa wo nya hwe omu oba besia ti wo hodi fo we o kitam se koshia sofu we o kitam se koshia
Kosia. Fufuo. And there's all the Mashiwa Nansena. Ah, mother, you mean a woman you're going to come to? You're going to come to. Can you see that talk? I won't. Because I'm the family of Mama. Come on, you need every woman. You're not to try. Second, yes, you need that. Amen. From coming, come up, President. What is the president to pay? And the back, I can't have what's that? I'm telling you, baby, yourself. What is it? What is it? It's a young papa here, boy. Yeah, papa, my head. Yeah, I'm a fire saying, can I miss? Yes. Hallelujah. Amen. It's a person when you cry here for her. Now, what do you want to for one? Yes, because of the best of years. Amen. If for the workforce, we will have this crowd. Amen. There are some folks here for accident to come here and see and you are before them. What you do, young, what you do, young, with what you do, hey, also. Now, so the Yabas was at the table. What do you want to perform about the wolf? When the better than what I sign out more to get in Fiaco. Also, for me, that you for Pennyaka. Some for me in the song for Yaka. Oh, some for me that happened in Tamuye. And the Bible said that no one about saying with faithful prayers. And when your man said, Jenny, a day. And I am there. You don't want to be Kusia, near the Yaraphobia, near one Payam and the Paraco Hospital. Or when you use a hospital or one of them. I don't know to me, young to me as I am because me apostle shall follow Yam and gentlemen. Yes. And you open women. Yes. Nay, me and Sampson have one Payam. Oh, better when I am when you are Sabla. So they will do a saffron, baby, I'm penny for the deep one of Marjorie Abacona. Massa. Sanchania, minimum deep one be so a year with me. Yam get all the crest. Sanson one king and no walk on a back. Yes. The woman marching come on a back. And I did the woman, yes. And this idea, no woman, I want to let me we are. And so you could see district national one couple of Fakaka. She flew man. Will be about you. Be about young women. You will be about her. Would you want to have for Papa? You call her, what did you mean? Where you call her, what did you mean? You are going to conform me. As of a former image, someone and hey, I saw some great. I'm not doing a mobile. And I didn't meet you never tell Bible. Isaac, who said, never pass a son between the key. Now, and in the chair, Masasa, Rebecca, no Yaba. Rebecca, Isaac, a wife, and so now you know. And not from Sao. Didn't even about what I wish I was sorry. Or baby, I didn't even buy. Influence and fear no big and fear to me. On an young way. Why can you hear? I got the way what it? Amen. Come on to you. Amen. One more bad class and I want to now, who said we are free? Problem being you. The castle radiant 2023, I got the best show in you. Amen. So by now you'll be prepared. You flew me. Lemon, you be a flew. Now and I receive message we are able say a minute radiation we ever mammy. Now fuck my papa fati. We are going to pursue you. Amen. Hallelujah. Amen. Bible says according to Genesis 25. Yes. Verse number 21. 21. Bible says now Isaac said already man. Isaac. Already man. Every now you believe. Amen. Amen. I don't mean. What is Isaac was rare a radi, a man, if he said, I didn't hear. No, you believe, if he said, Rebecca Noah, a baby, so cow and was there, or Yanira, you be cool, or you pony. Or what's not ten? I want him. Now, I was say, so how about was rare a radi? Amen.
anadwo me pesa me yi munamadwe na munamakoma bi fi mu na obi mu oka no piase a ayo mo adwene se so odifu ana osofo amfa ne sa ntwe na pampa mu a na hawo ne nkọ wenyo odifu bi amfa na anya mpaabo a enye yi wenyo apostle puma amfa ne ho a sa adwene no anadwo awurade yi fi mu amen enkwa so bua tira me gwagwa no anagi mini usnaka akaka bi na mawie pani modaroma Isaac abra awo hu ya demo ne ne yere no Isaac ankasa kosre awurade ma ne yere je me so amen mini abema wutie mi odifo edu ba bi a nkoa kosre e ma wa wo hu wo yere ne wo ma Gyidi for difo ne asofo ye program no ya be sa ma nkrofo de sa na ye de agegom Sese Gyidi for asofo ne adwuma efori na wo problem e wo mo yere no mo ma ho ana me bo a problem ono di for no obehwe obidie ya ma obidie na abaye yie only time man de enti na ne de e bo chacha na ogyina obidie obekwa kobre obidie oba afoforo ho saa na ne be ba ho so na ne yira efo da naji afi o se me ja na ware na wo Gyidi nso abo Isaac kosra awurade ma ne yere se no yoboni efrisa na Rebecca yoboni na de na se na already tie no hallelujah amen o so ka se awurade no na awurade tie Isaac na de fre no oh ana de awurade tie wa de se amen ana de awurade tie wa de se amen ana de awurade tie wa bakko amen ana de awurade tie wa ko mo suri amen ona wa de sade ma amen Isaac kosra awurade ma ne yere na awurade tie abusia faithful prayers changes destiny okosra awurade wan kwadro so de bia sabre ni na di fo ho wan fa nya di fo sap eni asofo sap ma me nko na Isaac kware yan fa so na oye bema ne yere Rebecca so ya ade bi ebra awurade tie Isaac a odi emma no ne ba no ma Rebecca ma me mo musu mu tie mu de to so o sai ento aso no na awurade tie ya twam ho na Rebecca nyinsen hallelujah amen na awurade tie Isaac na awurade ma Rebecca enyinsen tie yi data bi wa na nkokọ no pempem wo de yem no na ebra Rebecca nyinsen ye no sai na omo ye ntafo wo a wo peba awurade ma wo ntafo amen awurade be se wo nyam wote amen fa wa kuma ne je na wo be hu awurade ani onya amen sai na mo fa ne ntafo so furu bi wa ne ntafo na o se na nkwara no eku awo ne yam Rebecca ti wona ne yefunu wo yaji gan ne yefunu na Rebecca sai se etisa sanna maya Gyidi for maya na me ti ase ye anka osori a no afa ne ve egu no kon sa apostle ve ni kura o ni ti omo fa mu mu ti no we hia na egu no kon ono so ya apostle anka okọ odiifo bi ho se diifo me yefuni de eye mi me bo anka ganya diifo na mbeko anka nya so fo na mbeko tie de onu aba ne ye na wo so enasua bi na ye me ka che o pray ba bia wiase na bi no wankasa wa mmen awurade na wo de wa bra boko ye diifo sam na asofo sam na apostle sam wa banafo enkwasi sam asofo ne diifo ne bi di no wan hwe ya wa bra bo nyina abesai wudi abo sam na yusu diifo bi asai wa bra bo nyina
Obonsam so so bi ase wa bra boyina. Won hwe yi obonsam yi apostle bi apofo mo a wontumi nsore bi. But apostle no o nipa. Odifo ni nipa. Sofo ni nipa. E na wo nso wo ye nipa. Enti se wo susu se wo ba Sampson Koomson won obon pai ma wa ebe yi a me ye nipa. Won kasa nso won so siesie wa kwan no wa bra bo no ne ye no. Na won kasa so bo pai anya be betio. Amen. Amen ni so. Amen. Emano amen ni so. Amen. Hallelujah. Amen. Ana Rebecca bisa ne ho se. Esa. Na se sei na me yefunu ye me dia. Na me tiase ye de. Ade na Rebecca me tifie ye de. Na okobi se Awurade. Hallelujah. Amen. Mo sama mu ni aba. Tio. Ye di kan no. Obama Isaac ne di kan kwosere Awurade ma ne yere. Nice. Se o ma ne yere ba. Ana Awurade tie no. Ana yinsa ne ba ye. Na yinsa ne ba ye. Ana na bibi fufuro e se koso. Rebecca mo Isaac amane ye se me wura se na me yefunu no ye wo. No akasa so di fun. Okobi se Awurade. Rebecca so di fun asori fie. Na Rebecca so e kompa mo ko bi se Awurade sese. Na Awurade ka kire no se. Se Awurade mabon. Me yefunu mi ntumi na. Kukuru. Na dia nkwa me nyimo dia Awurade. Rebecca bomba ye no. Rebecca fa mu da. Ahwa na Awurade anim ni. Maami Awurade mra won nkyɛn. Amen. Awurade mra won nkyɛn. Amen. Amen. Awurade mra won nkyɛn. Amen. Me nua Abraham Awurade mra won nkyɛn. Amen. Ababa Awurade mra won nkyɛn. Amen. Na sister Awurade ba won nkyɛn na dudu mienu. Na obɛba na Gyidi ni abaya. Woni Abraham e da wo fun so a. Wo hwa de be no be yo. Abraham Awurade ba won nkyɛn anadwo. Wa be sra, wa bre wo nsira. Na obɛba na woni abaya e kasa na du 12 o'clock obɛma gyina so. Na mo kan dwamansam. E na wa ye den, wa da style den. Focus. Twamfoni no ye ne sabe me na de wo ho no. Te say na maame wo so da wo sa kana ma ba na na awujimi anadwo Awurade besrawo. Anadwo Awurade besrawo. Faithful prayers Changes destiny. na we say Bible way ejumi ye faithful Mpacho Debbie. Awurade mfa abɔ ne kyɛw. Amen. And Gyidi ni abrante ye Gyidi ni ababa wa wotumi hwɛ wo nyina naked na wa send the akoma be ma anse wani ewu ye ba ya wo ye say wo sa ni guase ni wo nko kan fo so Gyidi ni abrante a wo nya nware ye ni na asori mu fufere nkwase asam why won tell me Gyidi no eya asoro fun bi wo so hwe na won na mu na maya mia neta nse huru ye kan wa be ko reform ye kan wa be ko evangelical ye kan obi so evangelical no so aba Gyidi bani for so ba wo mo won tiase so wo so ba men tiase o bani na ya men so men temase o se mo ni tiase obi agbo adwama wa evangelical and obi aye boni bi wo reform na ye tu na firi ono aba kuwa na wa gina obi so ye the same boni ni bia wa na wa san tu no te se ko abu beta bo tete ko se ti be na mo yare sa So mo ba o mo kan. ono o mu ni Okay. o mo nka wa yi obi ya so for reform na evangelical oba woni mi so ayi so Wini pa. won ko bi sa so for e de na wo ba e ye wo de wa bra wa safo woni boni e wani ho woni boni e wani ho Baby a. na se ko ma so na ye cheap se wo pa so ye cheap wo wi ase Gyidi asore aye mo cheap because who can we wa be kwa who can we wa say you have 45 sectors 45 sectors so ya mi so no 12 ya so ni say we are Gyidi ni na so one kasa one shiro ankopon wa wo be ko bo nsam jam na mo ni nem na wo di pone ko di tin krofo sika di rough wo so yame faithful praise Changes destiny. yeah mama ka jo di biara wo hodu wa so we mu obe be hodu sa di biara bi ewu ko wo te se Gyidi ni abrante be ewu da That's it. wo te bi da Yes sir. mo a mo ken ka Bible wo te se Gyidi ni abrante bi te sa wo ewu da That's the place of enti wo sa abrante no wu yo one wo difference be na ewu different being. wo tira wo na wo ka Bible no se wo suro nyame a wo betumi ewu Correct. kuma makuru
gyina mpabom ye odifo bi ɔkɔ ba sɛ ɛdɛn meti awurade meti kɔ obi de ade abɔ metirim ɔhyɛ fam mo ante monka ɛne wɔ central region adifo nketenkete ebi wuwu yɛ hɔ menkasa bɔne o mentiani a menkasa bɔne na wayɛ o mepɛsɛ meka kyɛ wo sɛ sɛde ɔno yɛ aberanteɛ na wawu no saa na me nso meyɛ aberanteɛ mɛtumi awu saa na wo nso wobɛtumi awu nti hwɛ w'akwan yi wɔnyame wɔ soro na ne hwɛ wiase ama nyinaa wɔnyame wɔ soro na ne hwɛ wiase ama nyinaa wakaya sa me pesa topic na bani la da ne for the man no na me pesa wura watwi ya wati bi no wo na sa wo pompa ya enye faithful ya mentie abai fo pe waku a ombenya waku sai ombenya wasel ya marafu bi onya ne ba bi ko obewu ye won kan ha no fi atronie no Gyidi ni se baka ni ba se ye organize boys for mo kwa senka no fa nkwa ni tinye ogba jama ba ko pek atoni mpa ni fotu no so onko ware no mra atoni wo se adwuma ni ho o banka ha wo be pen dwuma ye wo be di bai mo so ni mienu won kan Gyidi ni bi e ware o kwa ayefro na se no se mitiye ne ya o mo di ni kodu hwe de ti owu ye na tam fun ni ko atoni na ko atoni ho marafo hweye ne ko ye madam fo won ni ti no aye te se be banifo mu ti ba me nsa ne dia bo